Messiatin Bom Semina, Danedy. Be in the Mitran on all ye. Trainer, Ununim. Yeah, that is also Munini way. Odia for no Jessica for. Aye, deep way. Never forget your Yaqua, Genio. Yeah, the boss of the Papa, say, Shawa, Kebedania, Luciania, Canina, or when Shawa, Combedania, one of your throw, one of your throw. Yeah, Gideon, take a one my answer. I can't tell for a moment and in the store. Uncle Animal was here if you first sent to man. Yeah, but I would for Jessica for. Would you want to send it from and I'm in after war. When you went teaching on what you hint yeah. What do you know for? You come, baby, give your grass and you'll be back home. You come, Yeti, Abasem Wadi, Namibe Kwama. I'm a funny way, if you am rebel, your message, mind a bomb. You come, Yeti, give your grass and Namibe Kwama. What's in Asia? Where was in a 2 year old diamano or the check? I walk at you, man. I went to our car, Sika, my boy. I am Sarah or the check. I'm running here, more get running check. Over to for yes, you do. I'm not for a seed, do a seed coach. Or the button and what's the one pay? I just saw the canals. I can't do my throne. Holy, everybody say, I'm out there with the sound. I'm out there with the sound. But check it out for you. When no case, you want to to meet you, I will let them. Who could do for Yamino? I know I am me. That you know I am portrait of Yammy. I dear you. If you know me to me, I am medium man. I dear you. Of course, I see you come so far away. Oh, dear, dear, come, dear, give your grandson, and leave a comma. You come, Yeti, Abasem Wadi, Yamibe Kwama. I'm a funny way, and I am rebel, your message, when the bomb by. You come, Yeti, give your grandson, Yamibe Kwama. What's in Asia? Where was in a 2 year old diamano or the check? And you may Yahoo and Shannon to an most meaning the war prophet in for years, you don't have a more Dumujacha to Jago also for Pedumabia, and that day me him pious in Suina in Sucray and Sankaria Munyakopo Secretary only be doing show sharp one.
onsio oma niema endane ma wache enna anwumere me yimpa yesi ensiw yie na ensiw kra yie akodie bira be sɔre wo so no Ewade sɔre wo ne so ameka Yehowa enhyira wotie me from Canada mechia Canada fo nyinara Ewade nka ho oma niema ndane ma wache do Ewade nka ho bra Daniel Ewade nka ho tutu anamo nsie oba no ahye video oba ma ho te sen Ewade nka ho oma niema ndane ma akodie bia be sɔre yetia wo no Ewade die mu nti no enye dwuma de biara da enne ye be kasa fa protection ho. You have to protect yourself both spiritual and physical. Because no Bible am yet say nye ne honam ni moje na nye ne wiema tufo so my friend kabre chia yemfo ye ni huwom na anya Bible so onipa tamfo ni fiefo wo fie ni betimi aye obone wo ma me betimi aye obone wo nua nkasa betimi aye obone betimi asore ye to betimi akum enti ma wani na ho animonyam ye je aware ye je sika ye je enti wo ma wani ana ho no mo ade ekita wo no obi begie firi wonsem ena den with the soon some ebro enko ba bia because na ya mantem ya bre na ye bre dro nwumire se ya na sunsum dwuma ekoso ntino aya ye ntimi ma ne ye be basoso na ya be chire Richard Yehowa enhyira na ho te sen wotim from Germany me chia Germany fo nyina na nwumire ye bre nka ho tutu na mo nsie akodie bia be sori etia wo no Ewrade ensori nti ena de me ne Pastor Daniel ne tena adwuma ye sunsum kase bo ye de bre Pastor na family Revelation 12 ni enkenka bibi wo ho no oba ni monyamfo bi a wo kɔ wo no chatsra bonsam so wo ba be kyere ne ba ye den awe ma me woni na ho wache wo mpa ye ma wo ma no ma woni nkɔ wo ma no ho no wo ma no ho daache kan ye nkɔ Revelation 12 etifi asemo se oba a ofira awia wo se oba a ofira awia ye ka awia ne kyese oba no ye nimonyamfo ba ma me abusua ni mu ye nimonyamfo ba abusua ni mu no ofira awia nya so no yo di suma be kata wo so odo ma woni na wo ye tete abete ne chan no mi wie ma be chiro protection ye ka protection me ba be chiro protection ankasa protection nye muakum protection nye namowie protection nye kawa protection nye chain mi wie ma be chiro protection me be chiro nubra ne hahan ma wodi be ye protection na wo hye kawa na ye wuro kawa ne to wa na si protection na say yo ye bebu wakun si ye di chain e show si as a protection kai hunu say da chain be tia ye da be ne den enne enko ba bia wo de senso se won chain na twen the word of prophet enne wo beti wasum nsam wo beti wasum sunsum nsam wo beti wasum sunsum anafra ne kunsam kan ye go Wase ensankyere ne kese bi yi ne hu adi wo soro. Wase ensankyere ne kese bi yi ne hu adi wo soro. Oba bi a ofira owia. Wase oba a ofira awia. Na wasrane wa ne nan ase. Wase wo de hwesa ya nyame a design oba no ofira awia na wasnane saa wo ba ne enan ase. Na nsuruma dumienu abotire bobo ne tiri. Oh yes Lord. Wase na wafa afuro. Na wetie mu rekọ awo na wafa furu ma mie to da bia obi won mabra wo bre wonipa wo je wo ma me a wo ade ekita wa je firi wonsam aya da bia me ka akola bia kita ne nkrabia ya han ye ho nsem gu eno nti obi bia o ye palm reader no ohunu wonsam pe me wo ho no me ye palm reader me hunu wonsam pe minim ba bia wo da ache ba akosi minim baby a woda ache ne wabra bo nyina e ba akoye den e ba akosi ye ho nsam na Ewrade de egu hanom enti ye ka ye nsam ye ho nsam enu tunu ba wo akola no na wa moamoa ne nsam kita ne sebre ne nkrabia na akonya eye red fo ne eye green fo yi bia akaida fo yi bi be fra wa busua mu a na ade a ye wode ba ye ne yaje ka koye wan kra yie wo bobra na hu ano ye nku so ne asel odo woni na wate pesunsum mu niema ne fa ka ho na ya nkoto ayeda kan ye nko wase na wafa afuro no wetie mu rekọ awo na awo aden no sa wase na nsantuani fufuro bi nso yi ne hu adi wo soro na hwe
Otwiase kakraka kokko. Wo se wotwiase kakraka kokko. Owo kokko. Sa. Owo kokko da. Ma me mo ni na ho. Eniema wo wiase. Ewiase na ye wo no. Eniema wo wiase papa. Se nyame bie wani sunsum mu. Ena wo hunu niema ekoso ne niema amanfo aja. Ye ka se bompa ya. Obeso da bompa ya. Ye mo akwancheti fa dwale nka be so de dware wunim de anadwe obi ye wunim de obi asode a wo ye wunim de obi ye gu so wunim kanchi obi kanchi gu so anadwe wunim ansa obi gu so wunim temple obi gina so wo bo wudin you don't know wunim enti sore kan yenko wasana sanchone foforo yi ni hodi wosoro sa na hwe otwiase kakraka kokko sa a wo tre nso ni medu otwiase kakraka kokko wo etire nson ani medu na imotiri nso bobɔ ni ti ade wo ba ne na ho no ebi wo ne ho nkyade bi nyame wo no bonsam wo ne counterfeit ma woni na ho yesum nyame bi a wote ase yesum sankariye mu nyankopon bi a wo sekre wiema woni bi edu nsu a wo hia brefo no kan yenko wo se na imotiri nso bobɔ ni ti na wodi ni dua twe wosoro nsoro manchiche wose wodi ni dua ne twe wosoro nsoro manchiche mu miensa ma memori na wo no wabonsam na ni abre papa wabonsam na ni abre wo fie be ye anya na won utike mukropa na wo so ne amma efie hwia efie abesia etwawa aya na yeja odo mo woni na ho wate ni nipa nye kan yanko wase wadi ni dua no twe wasoro nsoma nchiche mu miensa ni mu baako na watutugu asase so sa no atwiase ni begina oba a obewo nanim wase wo twiase ni begina oba no because we wunu say awo na wo kwakwa wo no ukwa wuni monyamfu akwala nti wo mo baba be se no to da bia ni monyamfu eba bia wawo no ni agi wo bi no mu wo kwala abre mu no ye gi wani monyam ene wi school wa ye go press wunya djuma nye yese wo mpa djuma aganya se wo mpa djuma ade kita wo no obi agi afre wo nsam amo ye hopeless dia wodi bae ne yaje dia wodi bae yaje obi ade shabre ne krabia bae na wodi ba na ye gi mu bia e affect baako e ma wo bre meche wo bi wa wo tie mo tie brochire na so dia wodi to dia ne di kurapo ne ye tema no so dia se do tie brochire na etwakro mo se de oyo ha odo mo woni na wachi wadwe hu se da wo benye sika ne ehye okototo niema no di nyina akoto niema no abetena fie da benye sika no hunu burikuo se ekira kwan ma woni na ho wachi na nye kwa efridi bibi nsi kwa bibi nsi kwa wado efridi sorry sabre safoni ne wura de wachi na wo kiche ni monyam no wo bonsam ma wo ho ntowo da nteso so protect wo ho wo mu di sinu tutu di esi anadwo ye wo ma dai because anadwo hwe beyi eye wa anadwo no sore busum tumi ye wa anadwo no sore enso tumi ye wa anadwo no sore ewie matumfo tumi ye wa anadwo no sore anadwo ne wo mo sore eye sa ne ma no anadwo enu ti obi bi oyesu nsum nipa na anadwo de suom ene oye ni nyuma entarade de so no be hia wom tuofo koko na kwankyere de ama na wo tware na wo bompa ye na wo sama ne wom maami wo mu hunu wo medwane wo mu hunu wa wo mu bedwane ma woni na ho wache wo kan prophet say na the way ndi hia wo dadia bedi hia because anadwo de suo mu no ene wo bonsam ne na panfo no wo mo sori na wo mu tu nipa so sa because amre na wada wa no so ne suo to be sori ye tia wo ba be twu kra wo ba be twu sunsum na wa sel hwe wo ba wo fire wia kyese wo yeni monyamfo ba wo kɔ wo twiase wo kokɔ be kira bofra na ye den ayo ma wani na ho watin
aye tete abete ne cha no wo ye nimonyamfo na wo dabusua mu a efie be ye ma ho ntaw efie bo so ma ho ntaw wo ma me protect ho ate bo ho ban mate entena honom emie mfa what a shock gone too soon ebia me boda ho nyede e ma wo sorry keka niam bom ne niam anya niam fra niam wo dare bia no pa no dare bia wia Mr. Mawon Namon sa Mr. Answer program because me betcha watia. We are one namon beye no to show bonum a put am pe. I believe because I bet Tomenyo. You pan Agbetomeno woni panya udi ne ho agro wo be kum what Mr. Waben ho pa na wo ya post woni mu wase wo yiye ke bi kano na wonye bi difiri wo ho no na esewo aya suro nipa wate ne nipa nya enipa bi mu ye omo ho abaifo Womo say fucking enu ti na igbeni be ka Agbetomeno just woni panya ma woni na ho onipa won suro nipa wonyi nche me say enwansra yehunu wo mo awia no wo ma ne da ne wo boja e ma wo mo tro da ne ja na dwo no enkrema ye hu mo awia ne dwo na dwo mo ye nipa wo mo ye nipa ma woni na woni nipa nye tena ho na odi anya obi obeka che me de me nje hwi ni me ma me ewu bibi mfa woni so da se bibi afa woni so a na be hunu si yes bibi wo wiase She obit me sorry yet Amira Tosia Jerusalem ya gua saying no Tosia the Sambala so the general woman my NCSC to the beer wabula bomuno a tracing Yamia the floor abum Nefia Bayfu a fear bone some four a young cofua bone some for taking with a phone for 4 from sell. Mama sorry etiam sorry wati na shebre sha fo ne wurade aduro ni onu nyame sorry na wo sorry eniema be yie wati se wo sorry nyame be tia wom no aka chebe se ba de tia wom bo mo ko fom Baby biara me chamfu ahia baby bia me yefu ahia anadwi wonyame chia apre da di akire wonyame tumi wonyame ahoden enkwa wa mo so yeso ni tia wa bonefo no yeso ni tia na ahoden ebubu wam David said, "Ready, mammy, to me. I'm in a bomb pie, Dimatam for so. I ready, mammy, to me. I'm in a bomb pie. Nima do almost so. Jordan and Sadaka were too much. Yes, more junk than him. Jordan and Sayaba or Masso was so that Prada created the accident. I'm quite a so. Jesus. Told me a coming good soon. A coming good one, Mamma, one side that watching. And now the other side, everybody cheer on my cat. Everybody cheer on my castle, you my head and yet. What Brenner man near Kukushia see and yes, a sabo and power town for so. Amen. Cause in the pan, what's no will be cool. No, I saw the show years. Will be a wagon bonnet 2021 and could stay here. Miss will be a wagon bonnet 2021 and see we will be the kind was some man, Miss Womobedi kind was some man. Say, as some man do a mania, Womobedi kind of hawk, aqua deading. Can you go? I say, no, I send me or buy or winning. Na so wo a wo twe se na begina wo ba na wo be wunanim na wo wo a wa mene ne ba no to da bia sa no nhire ba no bonsama begina wanim wa ba nanum afie paye akonkon safo betie wanum asam no de kwa mo woni na wate wunua ko mo betima da no tamfo wunua betima da no tamfo because Joseph ni nua no ne sori tia no ni nua no ne sori tia no kin ni nua Abel afọ the book ko bo nyanme ana sori tia no e to bia o ka ba style wo she o ka ba ekura ahia muntutu ahia na so nya tamfo
So ti ase ebia me gan ye hyemin ahia ba etanji se Awurade asiesie wo yie nti no ade bi e be hye wo no e fata wo nti no e ma wo nya atamfo ma me sɔre wate enna sorry enna no obi amfa wo ma na ase wate enna no obi anku obi ankoto yare agoji posu enna agbeto menwofo no menna sorry usodi enima be yiye wate enna sorry entie de nipa ka sorry so menna ma me enna yare na wo so enna enjentum wo ye hoho wa be sida o e ma na konwa pamono mesana dwin baby biara wo yefu ahiem habiti biara ekoso wo sunsum de wo bo di na wo bo ne kwampa so no wo sura prada wo suru cham wo sura wreta enko so yes so sankariye mu nyakopo bia wo tiase yes Lord when God say yes no one can say no and nobody can yanko wasena so obano wa mene ne ba no sa no wo babani a wode dade poma everybody na mena nyina ti akwala wo ba na ebe hu no wa wo ba babani a wode dade poma ebe fam nyina so mame you carry something bibi wo mu enu nti wo mo ta wo no wate bibi nhira bi wo mu enu nti wo nnuanum nyina de wato tankuru wani mu no na no abo special so de wate na konye ntege wiregefo yi bi ne wa nsori ade ya wo de no beje fi wo nsam yeah Rebecca sorry jinaye eji ni ba pani nhira ma Jacob nhira ya ji mani ye wate entina ho no beje wo nhira mo aye hopeless Rebecca sorry jinaye ji iso nhira ma Jacob tusu di ye wodoma wani na ho na agbeto menyofu yi wo mu wo kuromu agbeto menyofu yi wo mu wo fiefie mu agbeto menyofu yi wo mu wo binum wasore demo krampo asafu mu wotim wo se niema wo bo niema tugu edure nwumra no de sofo ho letter dia comedy demons asore ba dina yie wate na nyame wo ba ha mame catch them say nwumre bie wona catch me yafo bebre me say nwumre bie wona catch me yafo a wo yemme wo bebre samani ya mi famu se woni panim ho bidia anya awrade yi me say be kenkan Deuteronomy 28 verse 28 ma me me chiro haban bi sa haban fe ne enkrampa eno no emfifiri ono no de osi wodua so enkrampa haban no wono no omfifiri osi ewodua so na osi dua ne so pe no akundua no sa no ono no wote ye atin so se na me wo bi wa hanom ma me nyinkiro we no ma crash ntine mu atete se ne nkrampa haban no ote wono no omfifiri wo fom wono no osidua so wo soro osidua so e wo soro ndua wono no ye ndua no wono kasa ne ba na osi ade so a ne wakum ade no osidua ne so a ne wakum dua no enkrampa haban ne ma me me ba kira wade bi to dia che to be so mafia wo mo chira wo so yes power pass power day so mafia wo to da bia na sa enkrampa no wo no osidua so timi si kokoo so otimi si ayi akutuso otimi si paya so na ba bia wo besi no na wasɛe ho osi ade so na wahye no ena nkrampa ekitatumi maami obi gigye wa mepacho penkrampa haban makomako 21 na kan Deuteronomy 28 verse 28 mepacho kan man Deuteronomy 28 verse 28 obe posan krampa no mepacho be na 12 o'clock midnight obe posan krampa haban no obe tie haban no makomako 21 no aposa enkrampa haban ono no he utuna wontu dabi wato buwa untimi fa na chinka fom obuwa wojina untimi ntuna seta
yen krampa haban na wadware saade no esiw so wo bi dware krampa haban na wo de wafofa kɔ ne so no obie na no de ka ho asɛm wa bra ba sɛi I'm telling the secret na no ya wo time a yɛtse krampa haban na nadwo no awe ya wo gwese keka wo beka wo dia wo dada me pacho pusan krampa haban no a wa pusan krampa haban ya wo dadie bi twa dadie manu ni we have any dadie bi twa dadie power pass power dadie bi twa dadie mu na de agunsuo nim onipa na wo so wo hawo de wo tete wo no wo bayifo no fa repentro ne din na ejina so Miss Wabu naked, you know, me patcho kind Deuteronomy 28 verse 28, mammy. What's in Deuteronomy 28. Or see a rather the Adambo, sir, and the friar, sir, and Yakuma would do it. Call about my time for so. Call back carry a kete, send you on the friend, sir, Sumu. I want to call you real one year, sir. The son could not better no from up for one idea. Jesus, or be arranged one, sir, or better one or bar our real. You will be no better, sir. Bessie dying. To me tinam sa to be batro no bi nya bi ni aha ni nantwe wananim yes so we nya bi ni sa obafa na afunu wananim afa no hu se power pass power sa to me bisni to me obreguo nko dadie bi twa dadie obreguo iron sharpen iron sa su aborobo yetim die yetim wudi sia ye betwa kokotako yen seda bi da me pa cha oposan kraba bana Deuteronomy 28 verse 28 na wo kan 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 na wo ali gudin so wo wi na soja no apesofa ana ehye ye wo ehye bi wo honom a say ne tie and when you two of from bubu e say glass wo bi gudjem ni paper no ya shije mama no ugina ho na wo kan maame wo hu no wo bedwa no sese watamfo hu no wo mu dwane atamfo no mo ye mistake just wo mu dwane no mu no say power pass power to me bisni to me bi kan yanko Osi no bekum wonantwe wonanim no wi nya bi ni obefa na afunu mu wonanim no wi na ne ma no wodi ni nwan be ma na tamfo no wi nya wagefo wodi ne mamari ma ne mama be ma o man bi na nani be hwe na wo hwanko na obehwe ne wodi na de nyina osi wasase so aba ne waduma de nyina o man a wonim wonu obedie na hwanko na obehwe ne wapecha wo yes na wani swadi a obehunu no baba wo dam ebe podam bibi fun ni so wo be podam wo be wuce power pass power beti bibi wo na dwem wo beti bibi wo na sum me bible na da wono na ya suru no ati bible na da wo za unnim ani unnim mesebe uno odifo bi a waben ye kase odifo aben a odifo onim nubra ne habaima no na ye chance wo benfo no power pass power wo be so me say empofiri won sese de nkrampa no osi no empofiri mu no wani na hoso no wasi usite ko podam tiafa so what me say e be thread wo say power pass power Sani ye ko no to aso ne enko se awade di akurobone wadware ye wie no wode nkrampa no agu nsuo madware ye wie no na wagina din ne so no wawie no de sofa na ehye na wode aka ho na de agu gyenum na fe no wo kan enko ma mesi ho nsia so ajoin yen kan enko o se awade di kurobone abebo won nan kurom me so ba so share video ne enko sa wo de share ne enko sa fama obi wate ne bi otora bi nipa nya agbeto manyofo no ye nchiro mu nyansa kan enko o se awade di kurobone kurobone yankasa abebo won nan kurom ne won sere so sa a wo rintumi nsama won o so won nan kurom ene wo sere so na saa de na me kire won wo ya ne ko ni bakon to obibie ne obetimi asa ne yare
mame ya wade bia so be ka obi no de yawa wonya yaresa no de akowuom wonya wojefo na de akowuom na be hu si yes tumi bi si tumi bi kan ye nko so wanan kurom ni won sere so so wanan kurom ni won sere so o wintumi nsama won efiri wanan ase kosi won atifi was efiri wanan ase kopim watifi from your head to toe from your head to toe ayase banchimura banchimura wonom ekita tumi wonya 7 pelters ni bia wo de ohia na ayewa ne kope kwaye bretuom no ohia na ayewa obi atwa ntrato so ade awonya obi di ato so obi egu animu ase obi asewo obi di uchi fa nro so maami kama koma to ye ho wonya banchimura na 7 peters ni bia no apayo a wo de freme wonya ayewa ni bia freme cho bia wo de enwura no ena ayewa ne ba kusi wo de just 7 days pe hwade agbeto menyofo no obi hunu si yes bibi wo baabi bisame ya yeho anhia so join ye antwi yeho anhia so join ye ma me kone utim from England me che England fo nyinam Ewurade kan no tutu anamon si ye ena obi bia kwala wo dwonso Mr. Samuel yeho anhia wo yo pani no dwonso hwe etere bia hwe abayifo no obi o ye pani ntoto ne so wo dwonso bo o wa wale ase ne so wo dwonso bo no what tete o jonso bo no ni badia enu aso do banakotum na obi wono mu awa unwale ye na onunso uwale wie ye wada no jonsofo efifie wate ama be manimu because ade e be che no ne mpana ye den afose etwon me pa che me kire wade wate akwala wo jonso o sitobi e me pa che wo be pe banchi nwura 7 pelters no me pa che fa hye usisi echi oba beda fashion sisi echi enya dia bedwonso abobie mu da wo akwala wo dwonso ate banchi mu 7 peters ne bi na oba beda fashion sportem enya dia obedwonso abo nti mesram ai mana mo kwa wale emema ne bebire wo dwonso obi wo 30 years 40 years wo dwonso me pa cho enfere wo dwonso a wo de freme me wo direction bia me kiro wo de koto ne beye wo be no anom ema Johnson ayeden akọ me yeso o ton yale ya ena wonya no aduro emfede to bia na efi abayifo ena egu animu ase wo mo de Johnson ato so ena okọ kunu anu apada na Johnson fo me ma wani na ho watin enya kwa efiri de wonnam mu no efiri wate efie nya agbeto menwofo etusu tinsamonen wo ma sole nti se wanya bibi anka ho a ya no aso mo de okosa te so nya bibi ka mu nipadua no na wonnam no ya nwono wonnam no eye nwono to aso ne enko o se Ewurade de woni wo hene a obesu no ebekwa koma oman a woni waja nim so na hwa na obeso manyame foforo na obeda ne ahudwiridie ane kasabebuo ama oman a Ewurade de obekoso nyina enti no ma wani nya den enna ho wo me kira de bi mu amowo high pressure no me pacho nya bogobogo no me pacho blend bi na wanom anopa ana dandelion wo blend bi ana wanom ne anopa ana even garlic crop bet make you garlic no an say the wo ye o fa capsules no ena mo a mo wo adwin mu yare ya na te fashion me pacho kope watermelon seed ne twitwa ne no twitwane no a utwitwa no ne seed na aba na ewo mu black enketenke no paapai ne no anenom ema adwen ni timi ye den etutoto yie ye den ema adwen ni timi tutoto yie ye den ema me pa cho obi wo no mu a wo beda no no obi no aba beda free ahonhom boni no we da obi wo no mu a hwe se wo so ndaye na uhunu obi anim 3 times ese say anim ne no abeda suspect nipa no eduru na adwa nipa no yi dane hu odi no babeda no me pa chekwa Charlotte onions ne pe nunum eme eni nyinya ne faka ho ne posa ne fegare me pa chobi wo hanom a wo yam ye wo ye eni dane eda wo so ubu faso unhu dia wo ye me pa chekwa pe nunum no onu anu silver mu wo be no ani kukuom de fa nchiri gum na ennom wo be ye dan wo be tow obi ona na ete asinani me pa chekwa pe banche
banchi na duan na twi na efa cotton ka na fa so wani ne so bibia be ye den ebe yie wani ma bibire atwa ye ho ahia awurade wode adom yen nya so mfa so ene egu afore dem ene ye kaba yaba soto maka loto lete maka stella ami nyame wode adom yen emra nyame edi Moses echi na Pharaoh ye na adwen se obesode ye tia Moses na Moses peja na ni bisa awurade che awurade me nye den wo se me di tumi na ma wo ko wo se me di tumi na ma wo ko ye ka protection ma me protection ye ka wo ye ka protection enya bansirio protection nya ntama wo protection nye chenyu protection enya njukumo ma me ye ka protection ye wodi nubna egu nsuom edi edware me pato fa dubra na nda hanam unya bia ade we odi tunsuom dware di mu obi ba wo so dwana do abona suma dwara fom upebi odi agu nsuom dwana dwa no sesagu hu sen dia wa ben wo mra me pacho ye kan protection is a impacting protection free enubnem a awurade aye ye ka protection nya de nipa de ne nsaye o ene betimi a protect you. I'm telling the gospel truth because nipa ni power nyame ne wotumi na wo de tumi no so dua enubna ene hahan mu nyame ne ye enti ye ka protection enye chenye wo nipa de ne nsaye ene ebe protect you enye tawa nipa de ne nsaye ene ebe protect you eye de awurade wo no awurade no aye bisa ho sem adani farasifuo no na wo motete nunum ani eme tete eton no ma yisu ntusududu ade ade ne wo sa haban nim mame you need to crack your brains so therefore you need to crack your brains. Sisi ya no se me kase me protect no bia me nam etuo hye me ho etuo di machia because no me nyan kase me ni protection so I can't even protect you. No way. Kase we hia bi me kase me hia protection because osofu bi obeka so bra me protect you na my bodyguard di na chi no don't go there because he doesn't have protection. He can't even protect you. Protection any tuom protection any kabam protection any team aye de wonu wurade aye no adubre nyame na me ye o aye wurade ne ye wose ye ni dua na ba no na ye mfa na hahan ne nyadai ensa ye ho nyadewa misayare bebenti woni musayare beba woni so bonefo no Yesu Kristo ba se wo bese wo bonefo ni nyuma it means no agbato manyofo yi wo mu wo nyuma wo mu ye so diasem wo se wo ba se wo bese wo bonefo ni nyuma enti wo obonsam wo ni nyuma a wo ye ni nyuma ni bi no haw amane akuku hwi asem esu owuo ana reho ayobun sam ni nyuma ni binu no internet so ma woni da wo pa you need to shine your eyes shine your eyes wake up because no obi be protect you no ma bansra to wasna it's not protection man da betie chain dey be yie kawan dey be yie ayere no you have to impart it you free nuyam you protection free nuyane hahamam eno ne ye kire se wa pen wo dware ya ne wo nam na ye nyonyo to se bonyoma so ti ase ye o se bonyoma ye ko abu a ye nwere sa ade no ebogum kra se nam wo bogum se nam no ti wo nam no ye sa hwan ne bewe obi ampe apeta ampe obi ampe wo mutimi fa onya hwe ti sa ne se wo ye wo ho so yes here me introduce chain out. No, I can't. Me introduce chain out because the independent say where is the power but me can for the urade aye ankasa
ahaban we yɛfa no bonsam suro nyame ɔbonsam osuro nyame saa ne yɛfa no ahaban we na wodware saa ahaban we bonsam suro nyame a bɛyie bɛ ne bɛha wo bosom bɛ ne bɛha wo aduro tumi bɛ ne bɛha wo ahaban nyɛ nyame na wiɛ nyame ne yɛ ɔse yɛ ni dua na ba ne yɛfa no hahan ne nsa yareɛ ade ne for the sea for no mo ton ahaban we no ma wani na ho wate na gbeto manyofo yi ebi di wachi wo me fire wani me so me fire wani hwe ye di aboa moja patam okra aboa moja ye di patam okra because o se honam mokra nyina ye de wo mojam ye fa moja ye protection ye de habanma eni nubana eni ye protection so just here obi wo no ma ne spinal cord won se banchi dua na me chiro bibia banchi dua so won se de nyame ahyehye nipa achi enkase no saa ne banchi dua etie entititi mire mu no ye na nanam so mo honam ye omo ya omo noa banchi dua no na ye se deto na omo dware wi omo de cleanse wo mo ho na hyehye omo bones ni yiye asese omo bones no yiye so they say aden obi hu ba bibu a ye si eduro ne de dua ato ne nan ne ho ne de dua ato ne nan ne ho na ya hyere na ne dompe na ye den atoa nti ye petumi a hefa sa na ebenya fide wiem ma bi ba bia Jacob ne we ya apam e de dua ya apam no ye hwe bibu Genesis 31 verse 43 no sa o se na Laban ka che Jacob say e mama yi aya mema na marima yi su ya media na enwa yi su ya media na mema yi anase won mai a menya won de nie sa wose afa brama ya mpam mene wo wose bra me betiro dua awurade Jacob ne hwan ya dan Laban Jacob ne Laban e de pam ye sa mami hwe ye wodua bi wo ho no mo twa na dwo no bi gije no kwase ye no de dado abko bodua ni ma meso woni ba ko no be ko mesi wo be huru bibi ha mesi warrior empire no mami ye betu mesi hey ye ntina ho saa o no way we can sit down ye nyeja ye ho saa kan ye nko o se afa brama ye mpam o se pa fa brama ye mpam mene wo nanya mene wo ntam adanse na Jacob fa ebo ade ye wodum si ho aye wodum enti ye wodua bi efe no wodum dua odum dua ye wodua bi aye efe no odum edua enu ne so obi di list mistake ya hey blockage ankasa ye be block you say dimu yaw sa what's Brian Pam na wodum dua ye den esi ho woni modum what wodum nkam woni dia ye di dua wodum ye woni so wodum wo Bible mu ana woni so bronkom wo Bible mu ana nyanya wo Bible mu ana unim so odum de ade akonya pe unim so odum de ade akonya unim de ade ye osunsum ye twitwa odum de akunsu ma wudware a e block wo ne watamfo ntem e block wo ne papone fo ntem obi de akokọ tuam uni ska wo de fa lawyer uni ska de fa lawyer ye bu asem na tuo so fa repair tuo nipa ne kunu din fa humatuntum chichire anadwo sore fa ne ko bo odum dua nim ka won sem nyina ne fa ko bo odum dua nim ne ko court bo ne hwese nyame won kasa ne hwese asem na nya full case ya so dia sie ne hwese asem na nya full case ya na jina wodum dua so ne dware ne fa ko ton kwantanan ne boy ade ne kwanta bisa wona dane e mani ne boda ne kwanmani sa wodum dua ne boda ne obi de yare to so a eno ne ye de boda ne mani ba ko ne back to sender sa pepepe adenti ni Jacob ne Laban e de wodum dua be ye jina ye sa dua ne de ye jina ye ma me tworo no woni mu pe osofo woni mu de ni won kire wo ne ma Chedo pe obi e woni mu de na wo sunsum no build your spiritual life no build ne ya misa na dui aya warm up build your spiritual life no charge your spiritual life woni tu obi so
One can solve it. So when into nipa obi so you can do it. Can you go? Wa say na Jacob fa obo ye wodum si ho. Na Jacob ka che ni nuanom say mommo boabo ano. Wo se mommo boabo ano. Na watase obo adenti na hwem ya wabo bi wa ye fa na bonsambo e ya bo rado be kwa hemfie ne gu ho wo be ko be bia bosomfo fie ne gu ho sa ebo no makroshim enya meka ne secret a kire wo sa ebo no makroshim se wo kɔ ho no e bia wo kwa hemfie no kita dwembo ne uduru ho no mo ano ne wa dwembo ne ebo na age no ma de papa wura ho na sa ebo no e suppress nipa enu turu be kwa hemfie ne sa ebo I'm telling you the secret and because ebo no makroshim wo be ko ho no mo no wo kita dwembone anu waje wo wure no ma adwen papa wo ba sa no de wadwembone na ye de ama ba enu ntu no be kwa himfe ne se ebo ne gugugugu ho no mo no ami wo yo difo a yesu hunu de titi mire mu na difo ne si hene nche niema bi ahemfo ewo no adifo ne kire wo amamre na mane bi ahemfo ye na difo ne kire wo because titi mire mu na difo ne si hene kan ye nko Osina Jacob ka che ni nuanom say mommo boa abo ano sa na watase abo eye ni kuo na wodidi wakuo no so wo ho sa na Laban frɛ ho Yaga Sahadi tu asia ni adansie kuo asia ni adansie de anye kuo na Jacob de wo frɛ ho Gadi wo si Jacob de wo frɛ ho de yan Gadi na Laban ka say ekuo yi nya me ne won tam adansie wo si ekuo yi nya me ne won tam adansie enti the moment a wo di sam odum dua ne begu nsom adware no ye wo ni nya me ntam adansie se wo pam kwase asam dabi umpa kukuo dabi umpa haw umpa musuo umpa yareya umpa nimguasia odo mo ni na hoche na ho ne sua niema mo ni na ho ne sua niema wate na mre ko bebe yeduru ni bre mre yeduru ahonyira mre yeduru wa chan mre ye ni mu a timma woni na ho wate enne ni papa sa ni pa kai ni papa ne fo agu a timma woni na ho wodo ni papa sa agbeto menyo ni pa nye agbeto menyo suro nipa de jai saman na do na oni no kono wonu ano be ye wo kan ye nko asina Laban ka se eku anya me ne won tam adansie no enti wo fra wa Gadi asia ni adansie ku ene Mispa asia ni ahweyie efi se wo se ye fra wa Mispa asia ni de ahweyie enti ka se wo hweyie ba mi hweyie wa blabamu no bi enku wate hweyie wa blabamu no bi na da wo woni na wo wanko seye mu wancho wanko seye me aya da bia meka obi bia da wo so yesunsum sore na sunsum nka no oboa frakadam na petition kun to dia tie frakadam na petition wo che wo yesunsum sore ya ese adom ne yaden e kam wo se ni ese Elijah ne Ahab etiponkoso na Elijah na mofom na honhon konkuru tisi ne so enti honhon konkuru no etisi wo so e work like magic what do we yet you want to mean there? It was a young child copy says so concluding by your son. Near by your swap, you bring down what they for near because Samaria, Judea, Yakokan, and some. Young child, you're too many cacos yet, you could too many cacos. Try copy so about so. I had a be American Adomo Yan Cochimpe, Upchim Paduma Union, da one ba. Won't you know I has an you do sneezing, which I call Adam because they appear to know my any what is scare cotton. No, Adomo Yan talk. Was a young chain copy myself in Concono. Well, I'm my bread. Yabba live west way. Susme Abro, Baba Yarif west way. Mami ase do uche from UK me che UK fo nyina ase do papa bi ho te sai me yi mpaye ma ase nsiw yie na nsiw kra yie wa che papa e ba ni tutu na mo nsi yie amen me wa leje me we so gonkuro me wa leje me we so gonkuro la jabi se le yase e ba ni na ba da bi ma wu a me we leje me we so gonkuro Elijah ko Elia ho
What's a measure show? Show. Me will I measure show what? Na me show wo soon enti uko wo difo bi ho na wo difo na ya sori ni esi ntumpan so a ni nani so kire na ogina ho a ma me woboa ete sa domo ne ye den e kan no ete sa domo ne ye den e kan no kanu pusu no adume ya be kokon se ni adume ya be ma adumo mra wate so ti asem et what me hwe Elijah me hwe sunkonkon Elijah bi se liya se e ba de na madam ya ma wa me hwe Elijah me hwe sunkonkon ye konfantia ye tunwum bi se wa mama homanka wa wo so wa ho ankaka ye wa mama homanka wa wo so wa ho se wo so mama home a wo so wuntimi nya dai home give and take Obaba Yehovah shira so wajoy ne watin Ewade kan ho nzu na mo se anwume de ye o cha o so fire ejinam so they say the warriors no ejinam eti ma wani nya dan na ho no wani mere ni ma wani mere sa pepepe ni wo ma wani amede ya ba mi ba bi wiase na ekọ no ni pabonefo nko na ne o mote awudifo nko na ne o mote eti se man protect wo hu a wo pese akaidafo yi o mo ba bia Ghana fo wo mo ko gbochi o mo ba yie no huhum fi no o mo mfa nya ho o mo de kọ ni oduru a akofrafa no de akose nipa niema wo de abobo nipa niema tuagu enti ma wani na ho wo mo ko mo ba yie no mo mfa nya ha wo mo sunsun fi no mo mfa nya ha wo mo de kwa sa ti wa mo wani ana ho a wo mo be se o enti ma wani nya den enna ho pa Princess Yehovah Ishia so ajoy ne kan ne nko Ose ene mespa ase ne ahwe yie efise yetitimu a Ewade nhwa me ne wontam se wo rentra e ma me nchan yes wo wudi wodum dua ni dware a watamfo wo de tchode ne nta eye border close border si Togo border si Denmark border si German border si Cote d'Ivoire border ye de wo fasoa wo bi across border no wo de wudi nammo yes le nyame wodum yes le nyame wodum ye di face wa mo ha wo dum no pe bia wo de inbox me de be send you free wo dum no de wo pe bia wo de wo pe bia ye pon afre me wo dum no me say ye de be block wo ye de be block ye block wo phone so ye block spiritual and physical ye block spiritual and physical and physical kan yanko wase efise yatitimu a Ewade nhwa me ne wontam wase yatitimu Ewade nhwa me ne wontam so wo rentete me mama sa na wo wenware yire no enka won ho sa obi nka ye ho hwe onyankopon ne me ne wontam dance ni wase onyankopon ne me ne wontam dance ni na laba ka che Jacob say hwe ekuo yi na hwe odum yi sa me ne wase hwe ekuo yi na hwe odum ya me ne wasi mami ye twa nyame dum wate ye twa nyame dum de atete ya ne atamfo ntam ya ne abayifo ne ntam o o ka fara no mo na ekọ o mpa bo nyina wo muti wo niema nyina wo mutie mami wo ba ye dan wo masum kan yanko osina laba ka che Jacob say hwekuo yi na hwe odum a mama so asimi ne wontam yi sa ekuo yi ne me ne wadanse sa na odum yi nso ne me ne wadanse sa me de me rensa ekuo yi ho me ma won chan na won so rensa ekuo yi ni odum yi ho dabi are ma me chan dabi awa bone so Abraham nyankopon sa ene na wo nyankopon was Abraham nyankopon ma me nyame mu no you need someone to introduce you sari nyame ne honhom ne tie obi a introduce you a nyame wonimu dabi tasofo bibrebe ho no nyame wonimu ho mo John the Baptist introduce you Jesus Christ because we born su eyi ni pie nyame mu no unidi obi a nyame adon won so no we pie na ne matimi adane ma odo ye bre no aye bre ena yedo esi ohima Yehovah Ishira so wa join yen Princess Yehovah Ishira Eugene Ewade Ishira so wa join yen Mami Lydia Yehovah Ishira utim from England Mami Kone utim from England Ewade Ishira
I want you to be an amon see. But then it came from New York, Bronx. I went to Manamo in see. I didn't kai will be piam. And net day me yim pious in simu ye, na in simu cray ye. Odo, sooner dear Martin. Share video no. Na WhatsApp platform no so no. Wow, pesoka yate warrior empire, the warriors empire. Me patro pesoka ho o frame me me ye we interview say wo qualify near the why den aka ho say one qualify there na ya pe baby the why den ashe. Hallelujah. Amen. Because a spiritual platform ye chiri sunsun nsem any habanma things koso style ye invoke angels ni nara no ye chire warrior empire ne so nti no frɛ me interview o qualifier near the waka ho Eradin Shram mama owusu a Eradin shout me from Italy be chia Vicenza fo nyina enanwumere ya me sra won say Eradin tutuma na mu nsi if we china program no can be kakra fa ho ya wo me se watchina 7 o'clock sharp every Friday bia ye di sunsun nyom ebrew 7 o'clock sharp wo beti sunsun nyom abofuo mu nyom enom papa eno ye de ho popo ya kakra bi brem etu dwa mesinyame ya dom wo china de ye betuntum nyame ewo abibinyum sa ye betuntum nyame wo yen ankasa ye diem yen ankasa ye diem enti wo china 7 o'clock sharp enko babia twayen na Warrior Prophet TV die mami the best highest spiritual headquarters ye de sunsumu niama ne ye yo sunsumu niama na fra na kuni ye di so na ye Eradin Shram Radin to bibia na mo nsi bibisa nwum nyiwe ema ye tiefuo nyina Eradin ko bibia ho omo bibia ho ban akodie bi ebe sori eti obi biara no Eradin ntwem ma no tumi biara a emfi wono Erade a obe sori wo de so no Erade emre sa tumi ye ni ase ofa mu mfiri adom nko adom enshira enko enshira mu tumi biara be sori biara I'm